เทียนดูตักเตจิบายเวกอุเลตุนจุมาเฮียนอิสราเอลนิวเคลียร์รัลทัวมาเซียมันนี่ติคอเวลเรียตะพวงชวกตูจันจินเละมอซาตินอันมันดานกันเคลียร์เฮาดอนอันนี้จูทิลคอเวลเรียตะพวงชวกตูจูตูดังนิลวินอันนิวเคลียร์แพลนต์Negev Nuclear Research Center-a กุมก็ชุงไล่นาโลทกโต Nuclear Technician Mordechai Vanunu อันนี้ Vanunu ฮีโมร็อกโกรามาจุดาออร์โธดอกซ์ชุงกัวเปียงนี่อินกุมสมมีอันนี้อินสังกัจกว่าสมรุกปัทุมาอันชุงอินอิสราเอลอันเป็มลูตาสังกัจกว่าสมสารีปักขัดaṭangaสมสารีปลิชุงคันอิสราเอลรัมดานอังอิน Israeli Defense Force สาเตโปaṭangaเวอาสิปายาจันชุงเฮียน Engineering Corps ออมทรินอันนี้สิปายาṭanga aban nu hian sangkajagwa samsari paruka Israeli Nuclear Plant Negev Nuclear Research Center-a technician na thawkturalak ani he nuclear panpui hi sang ni som pariat atangkhan Israeli Prime Minister le President te pol lo ni to Nobel Peace Prize dong tu Simon Peres aming choin Simon Peres Negev Nuclear Research Center tiya da ania he center na thawktur te hian an tho ma in intiam na an nei thrina Vanunu po hian nuclear technician nitura training ma hian an na tho chan chin le an thil ti an na tho thin te midang hena puang chuak lo tur le na aṭanga bana aṭanga kum nga chung chu arab ram le communist ram engram ma tlo lo turin a in tiam ani training an nei zo in technician na chu azoma minzir mi le na tui tak ni in kum khata tho nu sang khajakwa samsari pasari a manager a kai sanga Manager chin te hi chuan an hun poi mo lai zong po an fangkwal vek thei ani Vanunu hi padang dai le lul ve tak ania hetia nuclear plant ta tho lai hian zin phallo na rama zin mai te achinga chuba ka juda te narap mi te an en randan chu tha tilovin intluklan na le remna le muan na du tu anga in soin Israel arab mi pui te le zirlai pol rang zinga atal tam hle a Palestine Liberation Organization PLO helpol mi le sa te ne na anom ho lai po mu ani ta fo mai ani heng te awang hian Israeli Security Service Sinbet Officer 10 warning te po an penge nge a ma se chu warning chu zom lovin ami zengai te bokin akhosa zui zela kumsang ka jakwa somriat pahni a Israel le Lebanon anin do Lebanon war apo khan Vanunu hi sipai bang ani awangin in do na ko ani a Sipaya chanlaya thona engineering corps thawktura ko ani lain ahadam china omin chaukalama aloram changthung ani kumsang khajakwa samriat panga Vanunu hi Israeli Communist Party raka party ya ain pe ti riat ania chumi kumsang khajakwa samriat panga chuan Israel sarkarin nuclear plant na tana sum mantur ati hniam tak awangin na thawktu then khat chu ban an nia banjinga chuan Vanunu po hi atela Banani rual hian zang na dom na ang rengatan US dollar sang sari le zanga pektel ani sang kajakwa samriat parukum tirlama Greece Thailand Russia Burma le Nepal la te sin kwalin chumin nuwa Australia kho pui pakhat Sydney ya athok luta chuta chuan om hlen atum ani Sydney a hian biakin in khom aching chawa tichuan Christiana in Latin Anglican Church of Australia ko hana ain pe a aming po John Crossman ti in athak ani ko khana apartment a chengin chu ko khana mi pakhat taxi chu khalin ain hlo thin Sydney a omla hian Vanunu hian nuclear plant ta na tho thin le Israel nuclear program te chu mi puizinga soi chua achinga Colombian chanchin bu mi pakhatin na lo hriatin angai ven ta hle a chanchin buliana cheng tam tak hlo tura chua tir thei ani aringa tichuan Vanunu a thil hriat le nuclear plant thalak te chu ralna tur a zon kwal pui ta ngal ani Vanunu hian na ṭanga ban ma khan arukin nuclear plant thla lo la treu ani chanchin bu then khata han bein don nu in British chanchin bu lian le ming thang The Sunday Times chuan Vanunu chanchin te chuan lo beng khon ta hle a chuan London atangin journalist pakhat Peter Honam chu Sydney aron tirin Vanunu chu aron kom chianga akom chian nu le thalak ten en kwal nu chuan thubel chian dol ni anga hin an chanchin bu mun pui London na hruai atum ta a heng thu hi London a Israel chanchin bu mi ten an lo hriatin Tel Aviv fa Israel tual chung chanchin bu chwa turin an thon chho nga la ti chuan Israel mi pui ten chu thuan lo hriat chuan rampum hi abuai noi ani bera an ram hruai tu te po an thin arim kher maya Vanunu chu tha mai du tu po anom Mase Prime Minister Simon Peres chuan Mossad Chief Nahum Admoni chu biain
eng tin nge itiang ka riat pui lo che ma se Vanunu hi Israel a iron hruai ho le ngei tur ani ti in thu pe ka pe a ti chuan ram sang an mel ma biru te zong chua ka that thin tu Mossad assassination squad kidon member te chu Sydney a tir ania ma se Sydney an thlen chuan Vanunu le the Sunday Times journalist honam te chu London panin Sydney atang an lo chuak fel mana Tel Aviv atangin Mossad team dang London a tirlu nga lan nia chung Mossad agent te chuan chanchin bumi anga lem changin Sunday Times office building chu an hwal tan nga la office lut le chuak te thla la in Vanunu wa thla po chu an la futa a agent then khatin an zui ru tan nga la Vanunu le Sunday Times so tu te hian Mossad laga Vanunu wa himna tur ngai to in a himlai tur oma an khriata apartment pek ania Mase Mossad ui sathiam rual te chuan an chui chuak ne khop mai London a hian thaddu ni se tu mai nandang the kher lovang Mase an Prime Minister in anung chunga Israel hruai ho tur ati si awangin a hruai chua dan tur an ruah man zui ngal ani Hemi madeu hian Germany rama telephone boot pakhata bek pakhat char ania chu bek chunga chon British passport lem aloin no khat chun maya chu bek le Germany Israeli embassy chuan in kung kaina ane yani ti German police ten an chui chuaka chu thilawang chuan Israel laka British sarkar lungoi lo hle a heng thil hi ti to lo turin British Prime Minister Margaret Thatcher chuan Israel a hriat tir ngal ani chu tiang thil ani mek laya London atanga Vanunu hi an kidnap le ani si chuan Britain ne na in kar a chiat viau do na wangin Prime Minister Simon Peres hian adu thu ngai Vanunu chu London atanga hruai chua tur tin thu pek ape ani Mossad agent ten Vanunu va kol na tengun takan en thak nu ale Mossad psychologist ten ulup takan zirchian nu in Vanunu chuan mei chelama kho harna le tui halna ane yani ti an hu chuaka ti chuan adu thu ngai London atanga hruai chuak tur chuan ruah manna an siam ta ani Mossad agent ten Vanunu an han chui chian ta ka chuan akal du na kotler nen lam an tha chuak ta veka ti chuan ni khat chu Vanunu chuan awa kwal na kotler pakhata American khwalzin nula pakhat a hmuwa vakal nain a ming azota chu American nula chuan Cindy ani thu lo hilin anin kom tlang nel chhota a Vanunu chuan London a akal chan le Mossad te laka afiam khur angai thu te le thuruk apuan chua chanchin zong te chu Cindy chu hrilfai ta veka ti chuan Cindy pon thatta ka lo komin du ve ni om ang takin alaka chuan in hong takin a oma 60 lo chu engma uidang nei lovin a kom chowa Vanunu an 6 mang tura so mero chuan lam eng mosiamin ain saifi lim theizel ani Cindy hian Roma au nau nu om thu so in Roma an zinani chuan hun fian rial tak te po chuta chuan an nei thei tur thu a hrila ti chuan kar khat lai chu ti anin kom tlang nei hnu chuan som thum September sang khajwa samriat paruka chuan Cindy chuan Vanunu chu Roma chol man pui turin London airport atang chuan a thlo chua pui ta a Roma an thlenin airport a chuan mi pakhatin pangpar kengin alo muaka akara Vanunu le Cindy te chu chuan puin Cindy unau nu in lampan chuan an kalta a Zandar som vela kar chu intereu te pakhat kota adinga chu in kong khar chu mei che pakhatin ron hongin Vanunu chu phur takin alut nga la alut fel chi ati in mi papahni in ne takin an lo man bet nga la kong khar hong tu mei chia kha ron lut ve nga lin Vanunu dara injection aron pe a chu injection chuan Vanunu chu ni khothalovin awm tirta ani heti lai hian Israel Navy long pakhat sumdong long anga an cheidang lam Arab ram te long chol munakala anin biak na te ngai thak ruk nana an man thin INS Noga chu Italy ram vaw kama tanga hlave tok tak international water chin chi a athir chak ai thakin alo ding wanga Vanunu chu alo ngak ani ti chuan Vanunu ni khoselova atluk ta ka khan Las Spezia civil long chol muna Mossad agent te chuan hroi nga lin chu long chol muna chuan an ma ni lo ngak reng tu speedboat ta hroi lutin ti chuan chu speedboat mang chuan INS hoga din nakha an pan ta ngal ani October ninga sangkha jagwa samriat paruk chuak the Sunday Times pek ma sabera chuan Israeli nuclear thua man siam thu le an nuclear plant thalak te chu aron chuang ta chuai maya Khawvel bara khai hle ani chumi tuk le
October ni sari sangkhat zakwa somriat paruk achuan Vanunu chu Israel leilung panpui ni in sheom takalung in tanti rania kumkhat chuang zeta tan nu in sangkhat zakwa somriat pasari August tha a Jerusalem district court a athubuai ngai tua chan ania March sangkhat zakwa somriat pariata kumsom pariat chung lungin tang turati ni in Roma anman ni atangkhan alungin tan hun chu chertan sak alonita ani Vanunu London aṭanga Roma hruai chuaktu kha American mei chekwal jin satlia mai ni lovin America rama juda chung kwa piang Cheryl Hanin ania atle rol chuain juda mi ani angin juda teram Israela ho in lekha zira a graduate chuain Israel sipai Israeli Defense Force aṭanga sipai aṭanga banhnu in Israeli Intelligence Officer Offer Bentov nen anin neya heta tang hian Cheryl Bentov ti ani Athua ka that em awang le intelligence officer nupui ani awang te juda nam le ram mangai em awang le American citizenship alo nei telbok awangin Mossad agent data na lak lu ania Vanunu azuk hruai chua kha mission nei masak ber ani nge ani America pianga seilian alo ni poka Vanunun American khwalzin anga alo ngai po kha a om viau reng ani Vanunu hian kumsom pariat zela tan nuwa ron chua khan an interview na Cindy hi Mossad agent ani alarin lo thu soin FBI mo CIA agent emotal ani zokang ti in ala trang fan ani Vanunu hi palulul le dangdai ang reng tak ania Israel thuruk athal na poisa kha Sydney Anglican Church of Australia khan pek 10 te po lo tuma atumangero chuan thil lakal tluang talo zok ani kumsom pariat zela tan chung hian atamjok kumsom pakhat chung lai chu seom taka tan tir solitary confinement ania zel chunga hian alung oi lo em awangin chei du lo te na tho du lo te achinga juda namma huat zialan tir nan hebrai chanchin bu po chair du lovin English chanchin bu chau a chair thina BBC channel ba channel dang TV a endu po anei ngai lo ani Achung chang thu ngai tua non turin voi enge Mossad Israeli Supreme Court a athlena nol zel ania tichuan a beidongin Israel khwale tui ani na lisak turin Supreme Court a chuan angen thlot ani Israel khwale tui ani na lisak tura Supreme Court a deal na po chu nol ani zela Supreme Court chuan ramdang mi ni na khwale ramdang khwale tui ni na engma anei lo awangin Israel khwale tui ani na tang hian li thei ani lo tin an chang ani ti chuan zela tanga chua nu po in Norway le ramdang dang a khwale tui ni na peturin dil na lekha thona nima se chung po chu nol vek ani thung ani ti chuan Vanunu chuan a phatsan tak aram le hnam Israel chu aril ruwa athito ti achiang hle maya Masaya Phatsan nu Israel chuan Phatsan ve du lovin achel bet tatlat thung ani Zela tanga ron chuan nu po hian ramdanga jin chu soilo ramri le airport nai yat zanga somnga bial chunga akal an phallova ramdang palai chenna embassy nai yat zachin ara phallo ani bok ani a chenna sondone mo midanga mudona ni po in thunei tu te a hril masak zelanga ya ramdang mi ya bedu ani pheichuan Israeli Security Agency sinbet ne na tangin phalna alak zel angai ani a phone mandan le a internet mandan te po en thlak sak vek ania a phatsan tak Israel chuan phatsan velovin a pom bet nget hle ani Vanunu hian juda anga ingai to lovin juda ti thumal po chu holua to ma se Israel sarkarin anun na azwa sakna chan chu juda thi sen kai ani vewang ni in Mossad chief te po lo ni to saptai savit chuan asoi Israel hian an mel ma te zon chua tha chu chingvial ma se dan ang thlapa annun na lak sak erawh hi chu thilwang tak ania ma se Mordechai Vanunu a khe si chu a serious em awangin annun na lak sak hial po hi an soi ri nia riat ania ni ma se saptai savit a soi dan chuan juda te laka hetianga dan manga nun na in lak sak hi an tingai lo thung ani chu wanga Vanunu po hi anun na lak sak lova hetia da hi anni Vanunu azela tanga chu anu hian
The Sunday Times chanchin bumi pakhat Sydney a Vanunu aron kom tu le London a hruai lut tu Peter honam kha Israel a hanzina chu sinbet mi le sa ten Vanunu a mu tu manga puin an lo mana nima se approve na an nei lo awangin le honam chuan aphat awangin ni khat an hrian hnu in thu boi siam sak lovin an chua le a ti chuan a chua tu ka UK panin a thlok ho ngal nal ani Israel chuan British chanchin bumi an ni amo engmi po ni se an tana nok sak le an ma ni an thlatu ni anga an ngai chu za pa vak nei lovin an chunga action an lamai thin ani Vanunu hi Israel ta na ram le nam Phatsantu ani lain ram dang te tan chuan Whistleblower Israel nuclear ṭanga masiamani ti hamrik ron ham chuak tu ania ma se ham tlai hreta Israel chuan nuclear ṭanga chu alo pe fel man diam to ani Israel nuclear ṭanga ani ani ti an hriat nu hian nuclear ṭanga nei ram te chuan Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons NPT a sign ve turin Israel chu an nora ma se Israel chuan a sign du lo ani chumi omzia chu kan ram le nam himna tur ani chuan a tul phot chuan nuclear ṭanga te hi melma te be nan kan mangang ati na ani Israel nuclear ṭanga ani a hetianga NPT a sign du lo nu hian Khawvel ram sang nuclear ṭanga ran nei thar ve te pon NPT a hian sign lo anom ve nuala chungzinga chuan India le Pakistan te po hi an tel ve an a seita deva kanom na ru asur du em awangin kan o record te a fia tok lo theya chunga chuan in hriat thiam na ka nge na a top thleng min lo en saka wangin kaloma next video a in hu le theu kan tum don nia mang tha vek ule